Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah ayeuna abi nuju di Rancabango, nuju bade ninggal Cuta Muda biasa ngaliput tim liput. Kumaha cenah hajat di Rancabango tuh. Ciri-cirinya teh aya nu jalan tuh. Oh, jalan lauk. Mantap, Cok. Mantap, Cok, mantap. Mantap. Iya. Tuh. Channelnya Denny Manuhara Official. Oh. Ya, Manuhara. Ya, Mang. Ya. Tuh, wey. Mantap, guys. Kumaha, Mang, hari ini? Mantap. Mantap. Tuh. Kumaha, Mang, hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yuk, orang sepil heula ye. Sepil heula pasti ya teh keluarga Bu Hajat. Abah da, Mang? Alhamdulillah. Sareng abah saha? Sodikin. Bah Sodikin. Iya abah saha? Padang. Padang. Iya saha? Henry. Henry. Keluarga Bu Hajat sadayana? Oh nya. Alhamdulillah. Abi namanya Joal. Namanya uninga deh ka dieu teh. Atuh. Ngapan? Biasa kuliah heula, aya nyusul. Tebih keneh kudana? Itu kali ditu. Oh mohon siap. Iya soyong, iya sepil heula. Hah? Sepil heula tukang nyanguna. Tukang nyangu mah. Di mana tukang nyanguna? Tas tutup tukang nyangu Oh, mah tuh. tos tutup. Terus tuh. Mana wi teh aya kene tukang nyanguna. Di minggu kene atuh. Ah, ya mah tintan mingon. Tinggal hiburan hungkul ya mah. Oh, iya mah tinggal liburan hungkul. Istirahat kemari Senin. Senin sadinten. Sabtu Oh, Minggu kemarin teh bahasa dangdut napan. mantap. Oh, jadi ya teh hajat teh diadankeun nya dua dinten berarti nya. Sabtu Minggu berarti enak dugikeun ka Salasa. Hari istirahat sampai Senin. Kamari istirahat. Kamari hungkul istirahat berarti 3 dinten we nya. Wah, ai engke wengi aya deui mah. Oh, saeb. Berarti berarti ya teh Cuta Muda teh pamungkas. Oh, mohon. Ai nu disepitana Sana sepitan. naon nikahan? Nikahkeun. Oh, nikahkeun. Mana we teh nu disepitan. Atuh panganten karunya ai hajatna lamila meeting mah nya. Di Barobo da. Bobo. Oh, pengantin apa, Bu? Pagi-pagi ya teh naik kuda Barobo tuh. Oh, nyanyi atuh dah lungse lang layeuseun. Siangna naik kuda hiburan, wengina nya ku kudaan. Mun didoakeun sing samawa sakinah mawadah warohmah kanggo teteh saha? Dewi, Teteh Dewi Aa Marlin. Marlin. Nuhun pisan apa? Alhamdulillah. Sepil ka dieu tuh. Iya. Halo Ibu. Isina di ieu. Tuh, Mak. Iya. Nya, Mak, damang, Mak. Alhamdulillah, masing sehat saterusna nyamannya. Amin. Sareng masaha ieu teh? Mak Eis. Waduh, meni mantap. Hajatna ge gupat ka alaminya. Eta Mak istirahat heulan teu? Henteu. Alhamdulillah Mak, ku abi doakeun masing sehat, sing salamet dunya akhirat, Amin. sing ngucur pisan Mak rezekina nya. Amin. Amin pisan. Ieu, teteh sa ieu. Malik ka dia tuh teh. Iya deh. Halo, A. Oh, ieu. Di sini sebagai apanya? Sebagai penonton aja. Oh, penonton. Terima kasih, A. Oke. Oh. Halo, Pak. Wah, iya pengamanan. Pak, damang. Alhamdulillah. Wah. Bapak sebagai pengamanan atau napi? Pak, Bapak sebagai pengamanan atau napi? Saudaranya. Oh, saudaranya. Mantap, guys. Alhamdulillah aya tangtara. Ini kamu di upload ya di Hah? kan IG. Iya. Nah, ya saya saudaranya sekalian pengamanan. Iya, bagus, Bah. Pak, bagus. Kata-kata buat pengantin. Semoga sukses langgeng Iya. sampai tua Nanti. kakek nenek. Iya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Dengan Bapak siapa? Pak Dedi. Pak Dedi. Bukan KDM, bukan. Bukan. Bukan, Pak Dedi. Ya. Mak. Ke sini. Ke sini aja. Si Teteh ini mah donto. Teteh, aku mau tanya dengan Teteh siapa ini? Karlin. Teteh Karlin sebagai apanya? Saudara. Oh, saudara. Ya. Oh, saudara teh kan bisa kakak, adik. Mamang. Hah? Mamang. Om. Oh, Omnya. omnya. Ya. Ya, Teh Karlin, doa untuk pengantin.
Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin. Teteh, mana anaknya? Ini anaknya. Terima kasih, Teh. Ya. Spill dulu ya. Terima kasih. Dadah. Keluarga Bu Hajat nih, guys. Tuh. Iya dankeun cenah guys Bu Hajat. Mak, gimana hari ini jualannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Didoakeun cing enggal seep. Laris manis amin sadayana. Ah. Halo. Sini. Panggil dia. ICS aing panggil dia. Nama? Abah. Alhamdulillah. Teh Poci, gimana hari ini Teh Poci? Alhamdulillah dagang ayeuna kebumargina seueur, alhamdulillah bangkar. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan ke sonten mah seep. Alhamdulillah. Amin ya. Ya, kata-kata hari ini buat Teh Poci aja dulu. Pokoknya mah Teh Poci pengganti haus yang bijaksana gitu. Yang menyegarkan. Yang menyegarkan well. Iya, doa untuk pengantin. Mudah-mudahan untuk pengantin bahagia. Bahagia, sakinah, mawadah, warohmah, waapud, ya wangkon, wacio, iya. waici. Ya, terima kasih. Sarua gelona. Ya, terima kasih. Aduh, ikut dawat. Ya. Aku kesana dulu ya. Oh. Iya. Ini nih. Halo, kemana wae ya? Aku baru pulang kuli biasa. Iya, istri ini. Namang? Alhamdulillah. Gimana jualan hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kata-kata hari ini dulu apa? Semuanya membaik. Alhamdulillah. Terima kasih. Wah. Aya kaos Mang Koko nak kemana? Hei, halo. Mang Koko lagi ke masjid. Oh, ke masjid. Ini nih. Ini adalah Panayaga. Namang. Alhamdulillah. Istirahat dulu. Makan. Mantap. Kata-kata hari ini dulu. Pokoknya mah kata-kata hari ini mah sudah muda. Wow. Itu sareng Mang Sahilap deh. Mang Murdok. Nih, Mang. Ya. Tuh, ayo ah. Sugana dekat Ema ya. Sukses. Siap, amin. Gorowokeun balasring. Balasring gitu tuh. Wah. Mantap. Udah dulu ya, guys. Aku mau ke kuda dulu. Kumaha cenah dinu kuda? Pokoknya mah kayak bakal lep. Guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shoot.